safine après. Haiko vile? Cheta piga safine après. Tulete fisha. Notre Gilbert Kalinda. Asante sana Excellence, karibu sana uongeleshe wakaaji ya Masisi. Nasi sisi habari leo, sie tuko na furaha kufika hapa kwetu kukuyaona bandugu zetu na baloko zetu na bakubwa zetu. Lakini mbele nizungumuze, nitaomba msamaha kwani Masisi ilipata shida. Kisekedi aliua watoto ya Masisi hapa, alipiga bombe hapa kwa hospitali, drone ilipiga hapa yulu kwa hiyo hoteli hapa juu. Mimi ninaomba msamaha kwani ile siku nilikuwa na kazi zingine, sikufika hapa. Ninaomba kwanza watoto ya Masisi kwanza juu sikukuja waona ile siku. Mnanisamehe? Ndio. Tunaomba msamaha, lakini na tunawakumbusha kama muone kama tuko na guvernema swandiza guvernema yenye iko na uwa wakaaji wao. Muone jinsi balikuya baua hapa, muone venye bali bafanyizia. Sasa leo chama linitumana, uongozi wa chama litutumana hapa tukuje waambia watoto ya Masisi tutie nguvu pamoja, hivi venye bilifikiaka Masisi jinsi bali ukuyaka uwa watoto ya Masisi bisirudiake tena. Juu hivi vitu bisirudie ni kutia nguvu pamoja. Tuketia nguvu pamoja, hivi vitu haviwezi rudia hapa. Kutia nguvu pamoja ni kuunga jeshi yetu nguvu na kuunga babiana betu nguvu. Tunawapatia nguvu viongozi wenye wako, tunawapatia habari, tunapatia jeshi yetu habari. Aba babandi wenye wako naua watu tunawamaliza mwenyewe. Aba watu wako naua watu wanatumaniwa na Kisekedi. Kuko bandugu zetu sawa, babiana betu sawa, bakubwa yetu. Ya kwanza mimi ninaweza ita mtoto wa kwetu sawa, Janvier Karairi ni mtoto wa kwetu Kichanga, ni mkubwa yetu. Leo iko nakimbia hapa mumapoli, atazeekea mumapoli, tuko na muita sawa ndugu, na wengine wote wenye wako sawa yeye bakuje kwetu, tutawapokea. Chama tawapokea, ni bakubwa yetu, muko baloko yetu, bakuje. Chama iko natembea na FDLR. APSRS kundi wote wanaungana na FDLR. Tunawaomba wale bandugu zetu benye wanaungana pamoja na FDLR, tunaomba bandugu zetu benye wanaungana na hii uongozi mubaya Kisekedi yenye na badanganya yenye iko na uwa watu, aba babiana banyatura benye bako munyatura tunaita Gido
bale ni bandugu zetu baachane na uongozi ya mubaya, baachane na FDLR, bakuje tujenge kwetu. Leo hii milango ya chama inafunguliwa juu ya kupokea waloko yetu, bandugu zetu na wakubwa zetu. Tunasikilizana, tunatumana population nyie wote wenye muko hapa. Message yenye uongozi wa chama ulitutumana kuambia watoto wenye wako hapa wa Masisi, muambie aba wenye wanajiita wote wazalendo ni bandugu zetu, bakuje tutabapokea. Mubaelezee ni karibu, mubaelezee tutabapokea. Na waza mbele niendeleshe, kuko bandugu zetu benye balitoka mupoli, benye balikuya nabo balikuwa banakula makuku za watu hapa na nguruwe na kubanyanganya manguo, lakini hapo balitoka bako hapa. Baba niitie wale bandugu benye bako hapa, ni babaoneshe nabo bapane message, baone na wengine bote benye habayafika mubafikishie message, bakuje batoke mupori, baachane na FDLR, baachane na uongozi mbaya ya Kisekedi, bakuje tujenge jeshi ya mzuri. Population yenye iko hapa tuko na balomba kwenye munaendaka mu mashamba na kwenye munavoyajaka na mamoto munakutanaka nabo, tuko na bambia, mubambie tuko tayari kubapokea, tuko tayari kubapokea sawa ginsi tulipokea aba bandugu. Tunaomba huyu ndugu bampatie mikro ajiseme, abambie kwenye natoka na muone ginsi na wengine wote tuko na bapokea. Amjambo. Jambo wa ndugu. Jambo sana. Kwa majina ninaitwa Salomo Samuel Hategeka. Kazaliwa yangu ni grupema Muvunyi Matano. Nilikuwa koloneli wa Generali Kagiri kule chini Wibo karibu na Rukwete. Sasa nilijiripoti nani le 23 ani dimanche. Ni mie maisha ya kuishi mshamba ilishanishinda. Ndio maana nilijiripoti kukuya kutumika pamoja na wenzangu. Basi hamumuone, hamufurahi. Salikuja kwa ndugu zake, basi tulimuua, tulimupokea sawa ndugu. Huyu ndugu mwenye munaona hapa atakuwa sawa ndugu zake, ataenda Rumangabo ajifunze chenye tunapigania, kwani kwenye wanakuwaka ni kukula chakula ya watu, kuiba watu na kuua watu. Tuwafundishe kama sisi tuko pale juu ya kubadilisha nchi yetu. Atakuya kisha rudie akuye mjeshi yetu, tujenge pamoja, tulete amani kwetu. Huyu ndugu mumpatie mikono. Lakini tunaomba wengine wa ndugu zetu nabo bakamate hatua saa yenye alikamata, nabo batoke mupori, nabo bote bakuje tujenge pamoja, tutabapokea. Ulie bashinde bako na kufa na bako na kufia bure, bako na kufia guvernema Kisekedi, bako na kufia batu benye bako kuentereza. Tunasikilizana? Population na balomba, hii message mutaifikisha? Munabaona kama babiana benye bako mpori pamoja na FDLR. Musiogope kwenye munapitaka na kwenye munaendaka mu mashamba munabaonaka. Kwenye mutabaona mubambie bandugu zabo banabachunga, bandugu zabo banataka babapokee, bakuye bajifunze, babadilike. Na cha pili muyue kama leo hii jeshi yetu kuanzia chini mpaka yulu tunamupatia manguo, na leo hii tuko napokelesha baskari wetu. Aba batoto bote benye bako hapa, mwenye navukisha 18, mwenye iko na miaka ya kuvuka 18, bakuje mujeshi, bakuje bajifunze, tukomboe nchi yetu, tulinde kwetu, na bapokee na bakuwe mzuri. Ulie bakwe banashinda bako na zerera bako na kunya pombe. Babiana ya Masisi benye bako hapa, babiana ba Masisi benye banavukisha 18, na bafia ba Masisi benye bako hapa banavukisha 18, ni karibu mwa ARC, ni karibu mukuye mwende chanzu, mujifunze, mukuye tuchunge inchi yetu, na
na tupiganie mabadiliko, tuchunge kwetu. Tunasikilizana? Babiana, mko nanisikia? Ulie mko mnashinda, mko nazunguruka hapo, mko nakunya pombe, wala unafika fasi unakutana na nyatura, mtu mwenye hana viatu. Mtu mwenye hana viatu na kutosha viatu unakimbia. Mkwe muvale sawa hapa babiana, mchunge bazazi yenu, mgomboe nchi yenu, tupate kwetu kwenye kuko amani. Karibu sana vijana, ndio hao wanakuja excellence. Unasikia? Ndio hao wanakuja. Wapigie mikono. Angalie sana vijana ambao wanakuja. Tutaomba babiana wengine, mnaona wengine wako nakuja, wengine mkuje mfuate hapa babiana, mkuye tunde. Na wenye habatakuya leo bakuye kesho, na kesho yake milango ya chanzi nafunguliwa haiyafungiwa. Bila sisi wenyewe kenye ninaweza walomba watoto ya Masisi na babiana wenye habakuye leo na kesho yake, bali babiana bakuye mujeshi ya kuzuri, tujenge kwetu. Muko nanisikia? Mnaona hapa wenye wanapatikana na wengine wenye habakukuya leo na kesho yake na mwezi yenye iko nakuya, bakuye mukuje tujenge tu. Muko nanisikia? Na muite bandugu zetu benye bako huku mumapori, mubambie tutabapokea sawa bandugu, tutasahau makosa yenye balifanya, tutabasamee, bakuje tujenge kwetu. Kengine munaona kama security ni ya muhimu. Sida leo hii mtu kutoka Masisi kufika Goma ataka akwe kumotoa iko nafanya deju. Fuso yenye napakiza chakula ilikuwa inafanya ini semene na desimene. Magari zenye zilikuwa ziko naanguka munjia zilikuwa za mingi sana. Cha kwanza mbele tufanye kitu chochote, tuliendaka tukaambia uongozi wa chama ikatupatia permission ya kutengeneza barabara Goma Masisi. Ile barabara tulishaitengeneza, mnaiona leo hii Goma na Masisi ni desert dita na ilikuwa juma. Sasa kenye ninaweza omba population, hii barabara tunapaswa ikamata kwa mikono miwili, juu hii barabara situponyoke tena. Juu hii barabara situponyoke, tuko na wazo tutatia wakantonye kuanzia Sake mpaka hapa Masisi, lakini tusaidiane kupanda mianzi. Tupande mianzi chini ya barabara na yulu ya barabara, tuone kama hii milima yenye na katikaka isiongeze katika tena. Na waza kuko bateknisie benye balitupatia shauri, baketuambia tukepanda mianzi itatusaidia kumaintenir hii barabara yetu. Muko nanisikia? Hii barabara situponyoke, tumeitengeneza. Uongozi wa chama tulijiima, kama askari wetu alikuwa nakula 10 gram, alikula 7 gram, lakini tukatosha 3 gram juu tuone kama barabara ya Masisi Goma tunaweza itengeneza. Sasa barabara tulishaitengeneza, sisi tukesema kitu tunakifanyaka. Hatuko sawa hapa benye banadanganyaka, sie tukesema kitu ni kukifanya, tulikifanyaka. Sasa tukamate hii barabara kwa mikono mbili, tupande mianzi chini na yulu, tuone kama hii milima wakati ya mvura benye binakatikaka, kama hii mianzi inaweza tusaidia kukamata hii bulongo, barabara sikatike tena. Tutaomba na benye banalimaka, kama unalima ukunaacha umwe 3 metre yulu ya barabara na chini ya barabara, jukubakie espace yenye itakuwa inakamata bulongo. Kama munalima munafikisha kubarabara, munakuwaka muna okazione saa maji, sawa mvuli na nyesha, maji nafika mwa ile bulongo, bilimi na katika. Tujikaze tukwe tunatea espace kama watu wanalima. Hii barabara, hii bulongo ya hapo mpaka Sake ni bulongo yenyiko fragile sana, ni bulongo yenyiko iko teketeke sana. Tuangalie jinsi tunaweza proteger hii barabara. Population leo hamfurahi kuona kwenda Goma muko nafanya desert dita. Si mlikuwa mnamaliza juma.
ndizi kutoka Nyabiondo mpaka Goma si zilikuwa zinaivia munjia, leo ziko nafika fasilema. Sasa tusaidiane. Kengine kenye tutaomba population ya Masisi na population ya Nord Kivu en particulier, batu bapendane, batu bapiganishe ubaguzi wa ukabila. Ubaguzi wa ukabila hawezi enda magharibi mama asonge Bugali kisha mwaile Bugali kule ndani ukabila. Aba babiana benye bako na uwa batu leo, ukeshuka hapa chini unaweza kutana na Mai na ni Muhunde anakuua, unaweza kutana na Nyatura anakuua, haina kabila. Aba bapandi benye bako hapa chini mu mapori benye bako pamoja na FDLR, mtu yote wanamutesa, habatese kabila fulani. Musiku zenye zilipita balikuwa wanakuambia walikamataka silaha ya Watusi. Wanakuambia sie tulikamataka silaha ya kupigania nchi yetu, Rwanda lituvamia, tuko napiganisha Watusi. Sasa bandugu zetu, ukaenda hapa chini, wala Kisekedi salileta drone hapa, bakapiga drone mu hospitali hapa Masisi, bakapiga drone hapa yuru mu hotel, mwaile hotel wala hapa. Kwa hiyo hospitali mulikuwa Watusi. Ninauliza population, hiyo hospitali hapa Masisi, Kisekedi alikuyaka kaua batu, aliua batu mingi sana. Aba batu benye aliuaka mu hospitali balikuwa Watusi? Si balikuwa wanadanganya aba benye bako mpori na guvernema ya Kisekedi? Kama bako napiganisha Watusi, bangekuwa bako napiganisha Watusi, batoto benye baliua Masisi hapa Masisi territoire kwenye tuko kuko Watusi benye wanaishi hapa. Hamuone kama ni kudanganya watu? Chenye ninaweza omba watoto ya Masisi territoire, tupendane, tupiganishe ubaguzi wa ukabila, kwani ubaguzi wa ukabila hauwezi tufikisha kukitu. Mtu mwenye nakuletea anakuambia vitu ya ubaguzi wa ukabila, ukuna mwambia mkichwa yake muko ndani shetani. Kwani mtu mwenye iko anime na Mungu, mtu mwenye iko ndani Mungu, mwenye Mungu iko ndani yake, hawezi abagua watu. Anaweza fundisha watu upendo. Vita hakuna kwenye zilitufikishaka, zinaturudishaka nyuma. Teritwari ya Masisi ilipataka vita sana za mingi za ubaguzi wa ukabila, lakini zile vita za ubaguzi wa ukabila hazikutufikisha kukitu, ziliturudishaka nyuma. Ndiyo maana tulifikaka hapa. Soandiza kuko guvernema ilishindwa katengeneza na barabara. Tunabaomba population mupendane. Mtu mwenye analeta ubaguzi wa ukabila mkwe mnamwambia iko ndani shetani. Tunasikilizana? Mwambie hapa babiana bote benye bako huko chini mu mabilima bakuje tujenge kwetu. Sisi tuko na jenga jeshi. Tuko na jenga jeshi yenye haina ndani ubaguzi wa ukabila. Tuko na jenga jeshi yenye nayua kama raia ni nani. Mubaite bandugu zetu wote batoka mu mapori bakuje tujenge jeshi ya mzuri, na aba babiana bakuvukisha 18 bakuje mu jeshi ya mzuri. Bandugu zangu, siwezi maliza na sibaelezee kama kuko leo